Ndasuhuza buri muntu wese nkurikiye kuri Trade Kanyegiye TV, namusaba gukora subscribe, like, comment and share. Umunsi tukaba tugiye kuvugira hamwe, tugiye kurebera hamwe ibyerekeranye n'ukuntu wakora groupe ya WhatsApp. Turaza hano tugiye kuri WhatsApp yacu, tugiye gukora groupe WhatsApp. Twakora groupe WhatsApp. Numara kugera hano kuri WhatsApp, numara kugera hano kuri WhatsApp, uhita uza ukore ahangaha kuri kano kamenyetso ko guteranya, ugakoreho. Numara kugakuraho akamenyetso ko guteranya, aho hariho ibintu bitandukanye. Hariho new group, new content and new community. Twebwe turi bukore hano hambere kuri new group. New group. Hambere new group niho turi bukore. Dukora hano kuri new group. Nitubakora barahita batuzanira aba contents on WhatsApp. Uhitemo abantu ushyira muri group. Bose reka tugire gute tubashyiremo. Abantu bose tugenda tubashyira muri ino group. Ahantu hose tugenda tugira gute tuvivura. Ndabasaba gukora subscribe, like, comment and share. Like, comment and share. Niturangiza turahita tugira gute dukora kuri kano kantu kari aha hasi nciyeho akazeru. Aka ngaka kajya hano hirya tugakoreho. Duhite twita izina groupe yacu. Duhite tugira gute tuyita izina. No groupe tugiye gute tuyita izina. Tuyita kubona aba sub. Kubona ko groupe twamaze kugira gute kuyita izina. Duhita tuza dukore kuri kano kavi kari hano hasi. Akavi tugira gute tugakoreho. Tugakoreho kano kavi. Create, muri kubona ko biri creating. Kubona ko groupe yamaze kugira gute, yamaze kuremwa. Twamaze kuyicreating. Dukore kuri invisibility group. Okay. Kanya tuvugana groupe yamaze kugira gute gukorwa. Tangira ukandikira abantu. Groupe yamaze kugira gute gukorwa. Ndabasaba gukora subscribe. Ino groupe nzashyira link muri description. Muyijoininge. Ino groupe izajya ifasha abantu kubona aba subscribers. Uzageza ushyiremo link yawe ya YouTube abantu baguhe subscribe. Ndabasabye ngo nimukore subscribe, like, comment and share. Imana ibahe umugisha cyane. Ndabakunda cyane.